Jishuna ngahankai, I shongfuna, kamashungana, kala karingana, Iwi aina maningla avavu wili kibaka marabaimana, John gabi gasang trada madi, Dija Taruk. Rimegabda ajiwi kamadaya balbing. Ministry of Home Affairs na Mayday kalakugi kanini shili ngasan laga ngakaing rokda kaleji ngashimmi kawai sara da Union Home Minister Amit Shah na jishadaira. Tribal Affairs and Hills with Minister Gatar Gabangsang Mi Kawai, Gasir Lushida Gataka Pekar Kwi Kawai, Manipur Naga Youth Organization na demand sa haira. Lay Kayang Otor, Aje the Dangkul Express with Bao NG Shankui in a Bami Dale, Bao Bing Maysai na Nganang Rumsa. Ministry of Home Affairs na Mayday na Gugi kanini shili ngasan laga ngakaing rokda kaleji ngashimmi kawai sara da Union Home Minister Amit Shah na jishadaira. Manipur rot kamradli kangamu kangashaw shok kangasak bingwi dungli sagla ka high legal action kui palungra gachila hanga. Ajahon tang Manipur with security situation review sada Central Forces jungmei jihosang holabai kalaji abam jalagay na haira jidale. Say Hili Rod Kamarat Mashok Nasag Lui Palung Marada Shana Hangaira. Shim Jehoda Abam the day the Ling Yinza the Kalabing Wivang, Health Kala Education Facilities Matada Yang Sang Mihvai, Shana Chief Secretary Li Jiju Mihaira. Kala displays me being we rehabilitation li focus Sakavai Hangaira. Sender Shorkar Prime Minister Narendra Modi Natanda, Manipur with safety kala security Wivang fully committed nada. Amit Shah na hanga. Shah na relief camps we kashok gazang la review sada atung mi darkar kasa kashok gaza dar ari arai kala kan khana wajur matada haimi luchi haira. Ka Amit Shah na thanda bam kahai Home Ministry gazip chili Manipur Chief Minister N. Biren Singh mawazang to the Sender Shong Congress katana bawan kera na makhamaya pungsho kaira. Sender Shorkar na CM li shit kasang bathaula Otsakji sender with no confidence motion lada Kirana Kanghansai. Manipur with security situation ngazek laga Kiwivang, say Chiwi CM Mazang tu Kalada, Bawan Kirana ANI Li Hanga. Maram Hiwivang Manipur Pradesh Congress Committee nala Kanghansa Haira. Manipur to Shoti State Kala sender na handle Gasali, Ningyang Mokhu Ung Pong Shokai Nang Soda. High level gazip chili CM Kiwivang magazang kala MBCC President MLA Kesham Mika Chandra na Kanghan Sahira. Manipur with Tribal Affairs and Hills kala Horticulture and Soil Conservation with Minister Gatar Gapangsang Mi Kawai Kasir Lushida Gataga Pekar Kwi Kawai Timan Sahira. Maram Hiwivang Manipur Naga Youth Organization MNYO na CM Biren Singh Li Karam Darik Dishatang Memorandum Misang Hairasai. Minister Leida Kaleji na Ot Masatu da Department we Ot Gaban Lega Hai Wivang Tagda Minister Shinmi Kawai Gala 2022 to 23 Aina 2023 to 24 we overdue funds Aina Scheme Disbursements Banda Kalemi Shok Kawai Bohaira. Tribal Affairs and Hills Kala Horticulture and Soil Conservation Department si Achakum to shot kashok we rot kamrat we aina Otsaran Masala Kalaina ji. Gina Tribal Communities Bingli Sadzidale. Department Bing Hi Shay Shukahai aina Manipur we Tribal Kala Kapung Bam we Regasang Hakasang Ot Mangali Kahablay Ragaji MNYO na hanga. Minister Adam Sangna Odbam Lima Kalay Hina Tribal now being essential services in a support Sambangran Masambang la Leya da organization Jina Makamaya Pongshoka. Maram hi tagda mayang sang mi aka MNYO na federating units being ling a shikda Paikar Quick a bike we ragaji hang matin haira. Sender Shorkar Ot Kasanaw Binghuida Gaga Tagda Kaung Li Gasaga Action Quira da Hang Matin Naira.
employees tara kha athume attendance matha da majan thuwa da sender na warning mi haira sender sarkar employee bingwe attendance Aadhaar enabled biometric attendance system AEBAS li jansang phalunggi gachina odbam li huida ga kha gasai gala adam mara rang lakha thakmai da shokha gasai li authorities na sakla kaina yangra ji haira Personal Ministry na mobile phone based face authentication system singha phara ji haira Chitha akha employees with live location detection gala geotagging la shichinda ot kasa ji kali ka transadli ka chi theira ka chi hanga Ministry or department or organization bingna attendance reports regular sa the monitor sa phurungla ji haira athumna www.attendance.gov.in wi ina consolidated report ji khuilaga yangra kha ga sai bingli majut khuira ji Personal Ministry na kahang Odbam li bung aka gado huida khara aka janga maram leida kuhui kachang aka li kanishi da malang bai mara kuhui zimik show we have a day schedule leave kada dara da hanga schedule leave maning aka earned leave kadat kada aina ngaso da disciplinary action la khui ga bai li khuira ji haira Security Advisor gala DGP na security yang gasang li ningyang mo khuung gala Achawhan thang Home Minister Amit Shah na thanda Manipur situation maramli high level gazip kabamli Chief Minister N Biren Singh magazang wibang imagi meira ina kwa kaithel abunba nubi marup na magmaya phongsho khaira Gazip Chili CM magazang maram imagi meira wi convener DH Sujada na khanghan sada CM ngazan na hoda alima ko hola gaji khanghan sai CM mawa gazang ji state wi minganin mathada magazang gala Seidina Central Sarkar wi alongli communication khawaji theya da convener china hanga CM na ot mashungda sa la senderly reports miran midalai akha khiwiwang a gazip chili magazang khala khi shokda khalai khala da khanghan sa haira Saidly Rida la Central Forces Jiho Haira Ka China security issues resolve masami mana gaji hangda Central Forces Jungmaida Kiwiwang Dargar Sakala gaji Kanghan Sai Bobby Kaling now bingwi dungli action makwila atumna mayday now bingli target sadalaya gaji imagi meira na hangsanga Jiribam we ina security kwishoka highway wang security advisor na ningai kama phongshoka Ka awi apology ji ga khalat malay manada imagi meira na mukhi sang thura Security na saran magasawi wang khalada nga khawai atumi naungara na khutlai singkhui hairada convener jina hanga Yari gazip bam gachida Central Forces ngalangda rahawa Ka nga khami odwa masami rer manada sujada na hangsanga Kugi MLS Tarava Koka Sadale Ka Gadeva Jayang Leda Manga Mava Bailakla Kalena da Imagi Meirawi Convener Jina Hanga Aya Director da Jishatang Infali Maguda Gagatumma The Great June Uprising Unity Day Mayo Naira United Committee Manipur UCM Gala Amugo na Makok Mida Great June Uprising Unity Day Kamayon Chili Communities Ngadaday da wi mibing Gala Bangladesh na Tripura wi mila ungzanga 2001 Makha Director da Jishat Uprising li thi ga hai Martyrs Ping Jili tribute mi haira Martyrs Ping Jili Thangda salute la mia Kala amugo ena UCM wi philan half mas ina khangda da Martyrs Ping li khaya ga shi kala uga khanang phongshok jitheya Paume Pingli amugo wi President Nando Luwang na kahang 2001 Gumli la Indian government na Manipur sakhai khawai ka sali Manipur wi mi bing na rai bangla kai na khangarji ma ung shung thua chiwi wangai na June 18 hi kum gaji da Manipur wi territorial integrity li kali kha aina dangda makai mara gaji Indian sarkar li thainga sa khawai kharin aina khamayon na ji ari aina dangda Indian sarkar na gugi bingli shijin laga Manipur li rai sa khawai kala sakhai khawai ka sana da hangsanga Nando na gahang Indian government na ningjang sa si gachia atum na rai kala khanga kap jing alang da khammi ka shap otna Jingri ka hai hi illegal immigrants bingli Manipur wi aina khwishok khami maningla nampu aina khwira ga bai maning manada hangsanga Pau hi ISTV wi aina samga phangna Kangbok Pi Shong CRBF Tongzat ka sa bus yari na thoda mi haira Ocho thi acha hon thang ya bung jiko shikhali ga shok na
Breast bao atisure the CRBF we convoy akha DC complex Kangbokpi we ina Kangbokpi police station livau gi da zat kasana convoy china Kangbokpi Thomas Crown wa gashungli mi thingkhani ga dana bus ji kham khui hawa Chili verification gasali registration number yang laga maidei nawina da bus Chili dong gasa CRBF personnel bingli kari we ina dang sak laga Thomas Crown Chili may thought kamina ji dalai Bus may go taught we bao sha da CRBF we enforcement dim maina Kangbokpi police we dim bing na otshot bam li zang khawai hot khanali yari mi thingkhani lang da na shongfu li khambam mauda abam jili adam jadam ba zangrar to waji Now the police force jungmei da hokhui da Thomas Crown wa gashung liwa bus ji mang a fukhirar to da dom divi bauli hanga Imphal West District Irom Majrauli mi aka zakmai magathei bing na kaptha daira Police we bao ati sure da ochochi ayang thor bungji shachi khali ga shokna mi ba ji li akwili naumai ina kapthat ga haina ji thi ga hai mi ba ji khiba kaji we ina khala gaji mathei ranga mi ba ji khamate ga t-shirt ina gazika khongrau sanga amigli John Shi ina rompin mi haisai kala awi ngalemli syringe khani la dadung haisai ya ji Forensic dim na wayang sang da Chili thei ga khui athi sure da investigation khui ga highway thili ka thing angun ji postmortem wi wangkoi police team na rims li khui wa haira ochoti wangkoi police na unnatural death case thasang da yang sang phok haira jia Kangbokpi district li khalei Kangbijam ka phungli khudlai ngathum hai gasa security force na phakhui haira police bao ati sure da tukhui ga hai khudlai bingji .62 mm AK 56 rifle .22 rifle akha 12-inch single bore barrel gun akha improvised project launcher khani Chinese hand grenade akha country made hand grenade akha 51 mm mortar akha kala combat supplies na dadai da zangaji operation ji Assam Rifles zaina Manipur police na ngarum da kasana latluida ajiwi kamataya baubing Ministry of Home Affairs na Mayday kalakugi kanini shili ngasan laga ngakaing rok da khaleji ngashim mi khawai sara da Union Home Minister Amit Shah na jisha daira Tribal Affairs and Hills we Minister Gathar Gabangsang mi khawai Kasir Lushid da Katha ka Phekar Khui khawai Manipur Naga Youth Organization na demand sa haira Ajiwi bao hiling changaira Bao ngana da khlaina thum sai korali ring pa kala khamahaya zimik shong sa serano